Абдулла бин Амр бин Ас айтады, мен жыл бойы ораза қармадым дейді. Ар күні Құранды хатым қыламын дейді. 30 параны оқып баштан аяқ бітіріп қоямын дейді. Мен жөнінде пайғамбарға айтып барышыптыр деді. Я Расулалла, ана Абдулла бин Амр шундай қылады деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам шақырғылашы деді дейді. Келгеннен кейін, я Расулалла, не қызмат деді, сен жөнінде қауар келді деді. Бұл оразаны тоқтатпайды екенсің, Құранды шунда қалтырбайды екенсің деді. Я Расулалла, тура деді, бірақ ал нәрседе чоң проблема. Онда не қиыншылық бар деді. Мен мақсатым Құдайға жақындау, қабырым нұрданту деді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, сен шоншалық ибадатқа берілген болсаң, ең көп ибадат қылған Дауд алейхиссаламның оразасын қарма деді. Я Расулалла, Дауттың оразасы қандай еле деді. Дауд пайғамбардың. Bir күн қармайды еле, bir күн оғызын ашады еле. Ең жақсы ораза ошол деді. Егер Құран оқуың ошоншалық келіп отқан болса, bir айда bir хатым қыл деді. Кешке Құран оқу отырар, бала чақа башқа, ал аялға көңіл бұру, балдарды айлантыру, башқа қылу, достар менен мамиле қылу, қолы қошадан қауар алу қап кетпесін деді. Я Расулалла, мен оның көбірек қолымен келеді деді. Қойың ол bir айда кеш оқып кетеді деді. Андай ола тұрған болса 20 күнде bir Құранды баштан аяқ оқып бітті деді. Я Расулалла, мұнан көбірек қолдан келеді деді. Bir жұмада bir хатым қыл деді. Я Расулалла, мұнан көбірек қолдан келеді деді. Қолдан кесе дағы тоқтат деді. Жиыштыр деді. Bir жұмада bir хатым қылдағы терелікті дағы уланды деді. Ислам дini орталықты қарманған керек болса онда емне Құран оқудан, намаздан тосып атады. Құран оқудан намазда чекте шықпады болады. Бүгін болар-болмас нәрсені үйреніп алып, тура емес бағытқа, тура емес жолға, тура емес намаз оқуға. 15 қылым şu dünya жаралғаннан бері ушул киндиктің астына қойылы намаз оқимыз. Dünya жаралғаннан бері өлгендерге Құран оқу шете бағыштаулы атабыз. Өткен атамды рахматым ал, енемді рахматым ал деп. Бүгін әлі пайда бола қалып, Құран бағыштасаң соғу жетпейді. Бұл хадиске риwayat қыл, ал хадиске амал қыл. Мынау хадисті көрген емессің деп хадисті көтеріп алып, онда орысша текстін көтеріп келіп алғандар бар. Туғаным, сен оқыған хадистер орысшадан башқадан бір оғал. Күтүбі ситта деп жаңағы 6 сахих хадистер жазылынған пайғамбардан қалған кітеп бар. Анда мына ошол сен айтқан, сен айтпаған, сен білген, сен білмеген хадистер аябай көп, бірақ ал хадис сене көз үшін емес. Ал хадис ошол Абу Ханифаға болчу, имам Шафиға болчу, имам Маликке болчу, ошол сахабаларға болчу, иштихат кылган адамдарға. Сене көзгө бүгүн даяр жазып койгон, ошону эле кыла ал, аша чаппа. Ал хадистерге бүгүн амал кылынбайт. Окуйбуз табаркала, бирок ол хадистерден бир нерсени изилдеп чыгып, ачылыш жасаганга Америка бир жолу ачылды болот, аны кайра ачам деп өзүң көрсөм дей бербе. 14 кылым мурда бардыгын чызып көрсөтүп кеткен. Динде аша чаппайлы, урматтуу мусулман бир туугандар. Бардык нерседе ва ма кала Аллах ва ма кала Расул. Аллах ме деген болсо, пайгамбар ме деген болсо ошол. Аллахтын пайгамбардын айтканын кылган, Аллах менен пайгамбардын сөзүн түшүнгөн жалгыз сен эмессиң. Бүгүн кат сабаты жоюлган, мо телефонду түшүнгөн, Google'га кирип бир нерсени издей алган жалгыз сен эмес, мен деле колумдан келет. Бирок ошол нерсе туурабы, туура эмеспи? Акыйкатпы, акыйкат эмеспи? Элди ынтымакка чакырып атабы, бөлгөнгө чакырып атабы? Ызышууга чакырып атабы, бириктирүүгө чакырып атабы? Кээде экөөбүздү мынтип минбардан туруп бири-бирибизге карама-каршы сөз айткан, ажырата турган, уруштура турган, карама-каршы кое турган бир маселе боло турган болсо, экөөбүздү бириктире турган миңта, миллионта маселе бар. Аша чаппайлы да. Бүгүн кийимде башкада өзгөчө, мына бизде түштүктө башкада көп улут болгон, өзбегибиз көп, түркүбүз көп, кыргызыбыз көп. Аялдарыбыздын каалагандай кийингени башкасы. Биз канчалык 99% дейбизби, 100% мусулмандар дейбизби? Мыйзамда башкада биз баары светский өлкөбүз. Мына ошол светский болгондугубузга карабастан 100% каалагандай дин тутууга уруксат берип атат. Бирок ошол эми каалагандай берип кой деп туруп, ар кимдин билгениңди кыла бербеди. Жок дегенде мына ошол жанакы исламдагы эрежеден чыкпа. Мен сен макул жанакы туура эмес көз караштарга баш ийбей, башка куба дебеймин. Бирок мына ошол пайгамбар көрсөткөндөй, Кудай буйругандай, Кур'ан сүннөттөн чыкпастан бир аз кээ бир нерселерде бир этияттайлы да туугандар. Жума сайын эскертүүлөр келет. Урматтуу жамаат, бүгүн жамаатка могул нерсени айттым. Эмне үчүн? Бирөөң ошону той козгонсун. Анан күч органдары башкалар аны муфтиятка айтат, казиятка айтат, алар аны мага айтып атат. Шумкардамда муну бүгүн эскерт деп. Бул жерде чыгып алып мен ошондой бир кылмышка, башкага ошондой бир аша чабууга чакырганым жок да. Керек болсо мана далилдер менен айтып атам. Пайгамбар намазда ашча окугандардан тосуп тур. Сакалды узун койгондардан тосуп тур. Эми сенин кылып атканың бүгүн төлкө бир ызы чугары башка кылуу, бул жакшы эмес да, урматтуу мусулман бир тууган. Ар жума сайын экстремизм жөнүндө айтпа, терроризм жөнүндө. Эмне үчүн? Şu bandit karmalsa dagы сакалы бар,
Ууру кармалса дагы сакалы бар. Жардырган жерден дагы сакалчан мен жолукчан. Күйдүргөн жерде дагы ошол. Мыйзамсыз бирдеме кармалды десе дагы ошол жанагы биздикилер. Балким биздики эместир, бирок бизди жаман көрсөтүп, биздин форма менен колго түшүп берип атат. Ошого мындай ак менен караны ылгайлы. Кээде ошондой сакалчан башкасы бул бизден эмес дей тургандай бололу. Мусулман мындай болбойт деп. Мусулман ким экенин пайгамбар 14 кылым мурда айткан. Ал муслим ман салимал муслимуна мин лисани ва яди. Мусулман тили менен, колу менен бирөөгө зыян бербейт. А силер кармап аткан жана кылмышкер башка бул ондай экен, мындай экен, уур экен, бандит экен. Биз мусулман ага жол бербейбиз. Биздин дамылда күндө бул маселени айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла яхулу лил муслимин ан юравиа муслиман. Мусулман мусулманды чочутканы болбойт деди. Мусулман мусулманды чочутканы арам деди. Бүгүн өлтүрүүгө чакырык таштагандар бар. Өзүнчө абден бир мамлекет болуп алгысы келгендер бар. Өзүнчө бул жерде шумкардалган аркасында туруп абден намаз окугусу келгендер бар. Шумкардыкы бүтүбөйм биз баштайлы деп. Жакшы эмес да, урматтуу мусулман бир туугандар. Эркиндик, тынчтык бул кадырын билели да. Бул тынч мамлекет боло турган болсо, аман боло турган болсо, бул бардыгыбызга жакшы. Ал-Ислам, ас-салам, ислам дини, салам сөзү, бул тынчтык дегени. Экстремизм, терроризм бул тынчтыктын тескериси. Коркутуу, үркүтүү, чочутуу бул исламга жат көрүнүш. Экстремисттер экен, террористтер экен десе, демек бул мусулмандар эмес деген түшүнүк ушу эки буттуудун баарына келиш керек. Ал диндүү, динсиз, теңирчи, теңирчи эмес. Бүгүн тилекке каршы экстремизм, терроризм дегенде сразу сакалчанды, жоолукчанды элестетип калдык. Эмне үчүн? Ушуга алып бардык. Эмнени кесепетинен алып бардык? Билип билбей окуганын, билип билбей кылганын айынан. Сирияга кетти, мына основном бизден кетти, оштон кетти. Кече мына Палестинада, башкада ушул жерден туруп кыйкырып аттык, жамаат, дуа кылалы, башка кылалы деп. Дуадан аша чаап, ал жерге барыш керек, башка кылыш керек деп кетип атып, башка болуп, өз алдынча секирети күн помош чогулта коюп, башка кыла коюп да бир канчасы кармалды тоже оштон. Как будто биз оштуктар күндө силер ушул экстремизмге, терроризмге бете жарым саат дават кылып аткандай. Жума жакындаган сайын казиятан СМС түшөт, экстремизмге каршы сүйлөгүлө, терроризмге каршы сүйлөө. Башка тема жокпу бизде? Токтотолу да, урматтуу жамаат. Ошол экстремизм, терроризмге сүйлөтүп аткан сен экөөбүздүн кошунабыз, досубуз же сен экөөбүз өзүбүз. Ошондой көз карашыбыз бар. Бул жерде унчукпай, сылай сыпай мусулман болуп туруп, анаяка чыккандан кийин башкача пикирди таркатып атабыз демек. Акырын чекеге тартып алып, подвалга тартып алып, бузуп атабыз демек. Бизде каалагандай сабага төбөргүлө таксылар. Алхамдулилла, силердин даватыңардын, сабагыңардын берекети менен эч кандай мусулмандардан кооптуу нерсе жок деш керек эди. Колдон келишинче ошол нерсеге аракет кыласың, тескериси болуп чыгат да. Жамаатыңарды айткыла мындай кылсын, жамаатыңарды айткыла мындай кылсын. Урматтуу мусулман бир туугандар, жөн эле келип кете бербестен, башка кыла бербестен, бир аз мына ошол адеп акылакка, кулк мүнөзгө бир аз көңүл буралы. Ислам дини бул тынчтыктын, амандыктын дини.